Kuringana na murugamiriri wa thibitari-ini yo ruhonge-ini rwa Nairobi Mori Saudi ni ugire gutina tuthuka githagathago o giothe ni undu aruti wira a thibitari yo ya St.Mary mwena wa Gilgil kaunti-ini ya Naikuru ni maugite ni meguthingata thayu kurumirira itua ria igoti. So ukiona hapa watu wanategemea hiyo hospitali. Na hiyo hospitali tunasikia kwamba ilipewa kama msaada ya community. So wakati tunahangaishwa hapa nje, tunashindwa tunahangaishwa nini? Riu thibitari no igukorwo rungu rwa urugamiriri wa Mathia aria mareitana ritwa ria Assumption of Sisters thutha wa kuhamurithia uria urari murugamiriri munene mubia Bill Fryda. Hospitali hii isibatilishwe ikuwe ya biashara. Sababu inaonekana hapa, imeonekana watu wamekuwa wengi kwa hiyo hospitali. Iko watu fulani ambaye hatujui ni kina nani ambaye wanataka kunyakua hapa ndio waifanyie biashara. Kuringana na kamanda wa borithi kaunti-ini yo Hassan Barua uria gutongoretie makiria ma maobitha borithi gana rimwe kugacirithia thayo ni ugire ni akenire kuona gutina tuthuka ngahiha ucio the ihinda-ini riu ria kwigwatira thibitari yo. This morning we have come to this institution to execute a court order which was issued by Environment and Land Court in Nakuru. The court ordered us to come to this place to provide security to the new management which are taking over this hospital. Actually, we have arrived this morning and the exercise went on well. Joaquim Gedeji uria riu niwe ukurugamirira mihango ya thibitari ucio wa St. Mary's Gilgil mwena wa Naikuru ni athingereirie kuga ndari na itanya ria kufuta wira aruti a wira thibitari ucio fatani monanie gwathikira na gutia urugamiriri mweru wa thibitari ucio. Kuhana uguo ugitiri ni ugacirithitio gutigirira ngui itigututhuka kaimana kurumirira ngucanio cia hau kabere. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.